you have passed your portfolio, then you will go for certification lah. Yeah, your result will be verified and endorsed by Pusat Apel. Then you will get the official result by MQA. Okay. So unlike T7, sarjana muda ni, T6 ni dia tak ada interview. Okay, if you see here. Okay. Untuk T7, same process. Okay, pass. If you pass the document verification, you can proceed for payment, right? And then attend the workshop as well. And then right after that, you will immediately start your aptitude test, portfolio, and after that, you will go for interview. So the difference between T6 and T7, sarjana muda dan masters adalah untuk masters atau untuk sarjana, you will have interview session. Okay. Once you have passed the interview, then you will get the certificate, the Apel A certification. Yeah. So all this process, in average, will take around 3 months. It can be from 1 week up till 3 months. Depending on how fast you upload all of your documents. Okay. All right. Any questions so far? Ada apa-apa soalan tak? Okay. Yeah. It is possible, but it has never happened lah sebenarnya. It has never happened. Asli yang paling cepat pernah mendapat sertifikat ni is less than 3 months, Alin. Okey, berdasarkan MQA, maksimum, untuk penilaian tahap 6 adalah 3 bulan dan untuk penilaian tahap 7 adalah 3 bulan 1 hari. Itu tempoh yang ditetapkanlah, walau bagaimanapun ia bergantung kepada calon. Kalau ada calon yang pantas bagi setiap proses tu, dia mungkin boleh habis awal, dan jika dia ada delay atas kekangan ataupun faktor-faktor tertentu, maybe dia akan melepasi lebih daripada 3 bulan. Okay. Alright. Okay. Okey, berikut adalah bidang-bidang penilaian Apel A tahap 7 yang ditawarkan oleh PPA PNM. Kita ada 12 program, akademik program. Semuanya adalah kerja khusus atau campuran. Ini adalah untuk tahap 7. Kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, elektronik, komunikasi, mekanikal dan pembuatan. Kita juga ada pendidikan, pengajian Islam, pengajian strategi dan pertahanan, pengurusan dan perniagaan, sains komputer, sains sukan dan rekreasi, dan juga teknologi kejuruteraan aeronautika. Next. Okay. Sorry. Oh, okay.
Okey, untuk charge penilaian apel A, okey, terdahulu charge untuk ijazah sarjana dan juga diploma pasca siswaza dan sijil pasca siswaza adalah seperti berikut ya. Sehingga 2023 adalah 370 untuk ijazah sarjana. Tapi bermula nanti Januari 2025 hari itu, okey, charge untuk ijazah sarjana adalah RM560 Okey. Ini ada untuk ijazah sarjana. Untuk ijazah sarjana muda, bermula Januari 2024, charge penilaiannya adalah RM370. Okay. Okay. Go back to T7. Okay, charge perkhidmatan adalah seperti berikut. Charge perkhidmatan dan persijilan adalah RM60. Charge penilaian adalah 500. Jadi keseluruhan jumlah adalah 560. Okay. Bagi pengaktifan semula selepas 6 bulan, let's say you need to activate, so you are required to pay RM60 lah. Itu untuk tahap 7. Untuk tahap 6, charge perkhidmatan dan persijilan adalah RM60. Charge penilaian adalah 310. So all together adalah 370. Pengaktifan semula selepas 1 tahun RM60. Okay. So itu adalah charge penilaian bagi apel A. Ya. Canan? Hello? Pengaktifan semula persijilan. Okey, sijil ni dia punya validation apa sah tempoh laku dia adalah selama 5 tahun. Betul ya Azlin? 5 tahun kan? Betul, untuk CJPLA tempoh sah laku ada 5 tahun. Tapi yang berkaitan pengaktifan di sini adalah bermaksud kalau calon dia mendaftar tapi tak berjaya menyelesaikan penilaian apel dalam tempoh 6 bulan yang ditetapkan oleh MQA, so status dia di MQA akan tamat proses. So kena aktifkan balik. Mohon kepada MQA untuk aktif untuk kita sambung penilaian. So iaitu MQA kenakan charge selama sebanyak RM60 lah. Dan kita boleh continue balik mana yang terhenti. Okey, ini adalah charge ulangan pada yang gagal untuk komponen aptitude. Okey, sebelum boleh meneruskan kepada portfolio, ya. So kalau sekiranya gagal untuk aptitude, calon dikenakan untuk membayar RM180 bagi tahap 6 dan tahap 7 200. Siapa nak angkat tangan tadi Ada yang tanya ke? Saya doktor. Maaf saya mencelah doktor. Untuk apel ni, individu ke yang akan apply dan akan uruskan semua ni atau akan dibantu oleh pihak universiti? Soalan. Ya, betul. Maknanya individu yang akan apply lah sendiri lah dalam sistem, dalam website apel ni lah. Betul. Okay. Setiap calon dia kendaki untuk mendaftar dahulu. Register through MQA. Selepas you dah register di MQA, okay, you akan pilih PPA di situ. PPA UPNM, Pusat Penilaian Apel UPNM. Okay, doktor. Okay.
Here. Okay. And then charge ulangan untuk portfolio bagi tahap 6 adalah RM100 dan bagi tahap 7 adalah 260. Okay. Untuk ulangan temulega juga 260. Okay. Okay, seterusnya adalah pemberat, weightage bagi setiap instrumen penilaian. Okay. As you all know, kita ada ujian aptitude, portfolio dan temulega. Bagi temulega ni bagi tahap 7 lah. So untuk tahap 6, okay, pemberat untuk aptitude adalah 30%. Portfolio adalah 70%. So altogether 100 lah. Apel A tahap 7 pula, aptitude dia 40%, portfolio 40% dan temulega adalah 20%. Okay, so now you dah tahu pemberat bagi setiap komponen penilaian, instrumen penilaian ni. Now, what you need to understand is, untuk setiap instrumen penilaian ni, untuk setiap komponen ni, you need to achieve 50%. Okay, you kena lulus 50% daripada setiap pemberat ni. Faham ke? So maknanya contoh untuk apel A tahap 6 ni. Okay, untuk aptitude dia punya pemberat adalah 30, but you need to score 50% out of this 30%. Maknanya you need to get 15. Ya. Untuk portfolio pula you need to get berapa? Berapa you need to get? How much do you need to score for portfolio untuk lulus? 35, okay. So tadi aptitude katakan you dapat 15, portfolio you dapat 35, so all together your marks will be 50%. So you lulus. So you lulus apel A tahap 6. Macam tu. Sama juga dengan untuk tahap 7. Untuk aptitude you need to score at least kena dapatkan 20, portfolio 20 dan temulega 10. So your markah keseluruhan adalah 50%. So you lulus. So you akan dianugerahkan dengan sijil apel A untuk tahap 7. Ya. Okay. You need to understand untuk apel A ni untuk persijilan apel ni dia tak ada dia bukan macam academic degree punya certification tau. Kita tak ada CGPA dia sama ada lulus atau gagal. So once you lulus, then you akan dapatlah sijil apel A, and you can use that sijil to apply for your academic program. That's it. Okay. Alright. Okay. Next. Okay. Now. Untuk ujian aptitude, okay, terdapat 40 soalan objektif yang merangkumi 10 soalan setiap komponen bagi subjek-subjek seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga pengetahuan am atau pemikiran kritis. Okay. So lulus minimum seperti yang saya cakap tadi 50% daripada 40 soalan ni. Okey, dia punya tahap kesukaran adalah lebih kurang seperti SPM, tahun 11 atau setara. Okey, tempoh ujian adalah selama 2 jam. Untuk portfolio pula, pemohon perlu menyediakan portfolio berdasarkan format di dalam GGP apel A, garis panduan apel A. Nanti saya tunjuk. Okey. So, untuk tahap 7, ada 75 item, 75 soalan objektif dan 5 soalan struktur. Yang merangkumi juga bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pengetahuan am dan juga pemikiran kritis. Sama seperti yang saya cakap tadi, lulus minimum 50% daripada keseluruhan soalan. Okay, tahap kesukaran ujian setara dengan tahun pertama ijazah sarjana muda. Okay, tempoh ujian aptitude untuk tahap 7 adalah selama 2 jam 30 minit.
Kemudian lulus ujian aptitude, okey, pemohon boleh membuat naikkanlah dokumen-dokumen, okey. Okey, temuruga pula untuk tahap 7 temuruga akan berlangsung dalam selama 30 minit bergantung kepada keadaan dan keperluan semasa sesi temuruga tersebutlah. Okay, so sesi temuruga ni akan berkisar kepada pengalaman bekerja dalam bidang pengajian yang akan diikuti di institusi pengajian tinggi. Okay, I think siapa yang nak buat master ni, I think you guys might have questions after this Ada soalan ke? Nanti kita akan lihat Okay, ini adalah komponen-komponen yang akan diuji lah. Untuk tahap 6 dan tahap 7. Okey. Komponennya adalah sama untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pengetahuan am dan pemikiran kritis. Walau bagaimanapun, item-item tu adalah berbeza-beza lah. Okey. Untuk bahasa Melayu, tahap 6, okay, ada 10 multiple choice questions. Okay. Multiple choice questions, soalan pilihan. Okay. Objektif lah maksudnya. And then bahasa Inggeris 10 multiple choice question juga, matematik dan juga pengetahuan am semua 10 multiple choice questions, altogether 40. Dan untuk tahap 7 part A bahasa Inggeris, bahasa Melayu part A ada 13 multiple choice questions dan part B one structured question, one short simple essay saja. I think around 150 words essay. Untuk bahasa Inggeris, part A 12 multiple choice questions, part B one structured question. And then untuk matematik, part A dia ada 25 multiple choice questions dan part B one structured questions. And akhir sekali pengetahuan am dan pemikiran kritis ada 25 multiple choice question. And part B two structured questions. So altogether 75 items. Okay, next. Okay, ini adalah format portfolio. Okay. So you should know, everyone should know this. Anything claimed and acquired by the applicant, apa-apa yang you dah dapat, apa-apa, anything that you mention or anything that you got from your previous work ke mana-mana, must be substantiated by documentary evidence. Maksudnya mesti dibuktikan lah dengan pembuktian berbentuk dokumen. So sama ada direct atau tidak secara langsung atau tidak langsung. Pembuktian secara langsung atau tidak langsung. Okay. So dalam format portfolio ni nanti ada beberapa bahagian. So part 1 contoh di sini adalah personal details. You need to fill in everything here lah. Okay. Part 1 personal details. And then part 2 details of learning acquired. Okay, details of learning acquired ni ada beberapa bahagian lagi. A, formal learning. Dia ada formal learning. And then B, informal learning. And then this part, you ada other learning activities. Okay, let's go back. This one, C, non-formal learning. Okay, so ada berapa jenis learning tadi? 3 Okay, formal learning, any intentional learning program or study acquired yang you terima in a structured context. Contoh primary school, secondary school, college or university. Okay, ini adalah formal, contoh-contoh formal learning. So you need to write everything here. Okay, apakah jenis kelayakan akademiknya? Contoh UPSR, Ujian Penilaian Sekolah Rendah. Tulis and then awarding body or institution, nama sekolah lah, tulis kat situ nama sekolah, and then tahun awarded, tahun bila you ambil UPSR tu. Okay, and then this one adalah competency. You simply tick
choose je you punya tahap. I mean, this is your self assessment lah. Maybe 6 or 7 or 8. Yeah. And then evidence of learning. Okay, tadi sijil PSR tu. Yeah. And next, informal learning. Okay. Learning that takes place continuously through life and work experiences. It is often unintentional learning. Yeah. So again, here you need to write down nama employer, nama majikan tu. Okay. Kalau you self-employed pun tulis je. Contact address, okay, tahun, from and to ni, kena isi semua ni. Okay, position held. And then you need to self-tick what you have learned or what you have acquired. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is based on MQF punya skills. Yeah. Okay, look here, evidence of learning. Contoh contoh ni tadi dia bermula sebagai contoh di sini. Pusat pengajaran nombor 3 ni. Pusat pengajaran UPNM. Okay, tahun sekian, position held as per penilai. Okay, bukti dia adalah surat tawaran atau sijil penghargaan, laporan. Okay. Nombor 1, contoh dia adalah surat tawaran, surat sambung kontrak, dokumen yang berkaitan lah. Okay. Okay. That is informal learning. Okay, ini ada other learning activities. Okay, contoh dia pernah menyertai kejohanan sukan atau pernah dijemput menjadi penceramah atau panel jemputan atau juga pernah melibatkan diri dalam program-program yang dianjurkan oleh your employer, tempat kerja, JK program sekian-sekian, atau pernah menjadi juri ke, So you can put here your evidence. Tulis you need to write down. You kena describe. Okay, kalau contoh nombor 1 ni kejohanan sukan. Okay, apakah jenis bukti pembelajaran tersebut? So you tulis itu. You ada surat atau ada email jemputan, you ada sijil penghargaan, atau kalau you ada gambar untuk membuktikan yang mana you pernah menyertai kejohanan sukan tersebut. Contoh. Even kalau you jadi penceramah atau panel jemputan, kalau you tak ada, let's say you tak ada dokumen-dokumen seperti surat jemputan atau sijil, you tak ada, tapi you ada gambar, then yes, you can upload the picture lah. Right, so next, non-formal learning. Okay, non-formal learning ni adalah pembelajaran learning that takes place alongside the mainstream systems of education and training. It may have been assessed but does not normally lead to a formal certification. Okay, dia adalah bukan persijilan rasmi, dia tak seperti formal learning tadi yang mana adalah rasmi. This one, contoh non-formal learning ni adalah seminar atau bengkel atau training sessions yang you pernah hadiri, atau kursus, any kursus. So those are considered as non-formal learning. Again, pembuktian, you need to write down here. Okay. So non-formal learning, pembelajaran yang diperolehi lah melalui kursus, latihan atau seminar. So that is non-formal, dia tak formal. Okay. Dan senaraikan segala kursus, latihan, seminar yang you pernah hadiri sepanjang di dalam atau di luar bidang kerjaya. Okay. Dokumen bukti menjurus kepada tahap MQF.
Ini adalah tahap MQF, knowledge and understanding, cognitive skill, personal and entrepreneurial skills. Contoh, okay, nanti kita tengok. Okay, next adalah language competency. Ini biasa So you just tick wherever possible, whatever you think of yourself, you punya tahap kemahiran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin masing-masing. Okay, not a problem. Okay, this part is very crucial sebenarnya. This is where calon candidates needs to describe about themselves lah. So di sini it is called self-assessment or reflection. Okay. Describe how your prior learning experiences prepare you for the intended level of study. Basically, you need to explain, you need to describe bagaimana you punya pembelajaran atau your current learning experience menyediakan you, okay, prepare you for your next level of education. Okay. Contoh. So, ini soalan ni contoh lah supaya dia boleh guide you untuk menjawab this description. So, what you need to write about why. Why do you want to pursue? Why do you want to continue? Why you want to further in your chosen academic program? Kenapa? Why you want to do this? And then, bagaimana your personal or prior learning experience, okay, applicable or related or relevant to your chosen academic program yang you nak buat tu. How is it relevant? Okay, ceritakan. And then, how will the completion of this program help you in your work or your personal life? Okay, you kena cerita once you dah habis study tu, how that will help you personally or formally or in your life. How will it help? Adakah you will be grant promotion ke apa ke? And then what are your action plans to ensure the successful completion of your program? So you need to tell your plan. What will you do to make sure, untuk pastikan yang you akan habiskan you punya pembelajaran, your academic program tersebut. So you need to, maybe you can talk about your commitment, your time management, and also talk about your financial resources and support. Okay. And then self-declaration, okay, sign, name, and date. So that's the form. That's the whole portfolio form lah. Okay. Any question berkaitan orang portfolio ni? Okay. Guys, any questions so far? Berkaitan borang portfolio. Okay, boleh? Mana? Ha. Okay, it depends on jenis apa learning pembelajaran tersebut. Mana ni. Okay. This one. Yang 1 sampai 8 tu adalah this one, MQF competency. If you look here. Okay. Dia ada knowledge and understanding, cognitive skills, functional work skills with focuses, personal and entrepreneurial skills, ethics and professionalism. Mana tadi? Okay.
Okay, nanti I explain a bit further. Okay. So nanti kita get back to your question, So we go to here first. Okay. Ini adalah contoh-contoh dokumen pembuktian bagi portfolio. Okay. Whatever documents that you have gathered, yang you dah gathered, you dah kumpulkan, you dah collect selama you bekerja, it can be in terms of sijil, certificates or work samples. Certificate ni contohnya school certificates, statement of results, transcript, courses completed at work. Okay. Work samples, contoh-contoh kerja, bahan kerja, maybe any drawings or photographs, reports, written materials, projects related to your work. Records of workplace activities, contoh notes, emails, okay. Other documents, you can also provide evidence that shows you have done in your life. Contoh media articles or any meritorious awards. You got, let's say you receive award, for example. Okay. That is direct evidence. Indirect, okay. Indirect evidence, diaries, records, journals, articles, so emails. Okay. Maybe customer feedback emails, work activities, and also supporting letters from your employers, any supporting letters from community or groups or people you have worked with, some other paid or unpaid work. Now, untuk setiap pembuktian, bagi yang akan upload gambar contohnya, make sure you write down the dates, tarikh, lokasi, dan juga description. You need to describe the picture. And setiap salinan yang dikemukakan perlu disahkan oleh pegawai kerajaan. Okay, itu penting. Okay, sekali lagi. Komponen portfolio tadi, formal learning, informal learning, dan non-formal learning. Okay. So, applicants should have our friends concerned tadi, berkenaan soalan tadi, should have the following minimum competency to pursue higher education and carefully match their prior learning to the stated MQF competencies as below. Alright. So tadi dekat borang tadi dia ada 1 hingga 8. So this is it. Okay. Knowledge and understanding. So maknanya nanti bila you nak isi ni, okay, kerjaan sukan, for example, let's say you involved with olahraga lah contoh. So what have you learned, what have you acquired here from there, and you go back to this, which one relate relate the most to the activities that yang you dah declare tadi, yang dekat dalam borang. Okay. Okay. Right. So nanti bila you nak isi borang tersebut, okay, we go here first. Alright, so portfolio ni tadi is a kompilasi pembuktian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran terdahulu. Okay, that you have acquired over a period of time. So you can fill in the form either using bahasa Melayu,
bahasa Malaysia, bahasa Melayu or English, okay, which will be done online. Again, all of these documentation must be submitted in a soft copy with letter of intention. Okay, LOI, letter of intention or cover letter for portfolio submission. So you need to, bila you dah compile all of your documents tu, you need to have one letter, one formal letter lah, stating that you want to submit the portfolio. Simple formal letter. Okay. Is this necessary? Why you need to prepare the portfolio? Basically, why the portfolio is important is to help our panels of assessors to visualize and evaluate your competences, based on your informal or non-formal learning, and also of course portfolio ni adalah evidence, the main evidence actually of your prior experiential learning. Okay. Next. Okay, I think that's it. There's no more. Okay, knowledge and understanding 15%. Okay, so these are the skills MQF study that will be assessed. Knowledge and understanding 15%, cognitive skills, personal and entrepreneurial skills, and ethics and professionalism. Now, knowledge and understanding refer to a systematic understanding of facts, ideas, information, or principles or concepts, theories. So all these you need to display based on your evidence. Cognitive skills. This relates to the thinking or intellectual capabilities. Cognitive means thinking, pemikiran, or your intellectual capabilities and your ability to apply knowledge and skills. Okay. I don't have to explain further this. And then if you have a personal entrepreneurial skills, this is 5%. It is a skills, life skills that learners are expected to use daily. Okay, normally portrayed through enthusiasm for independent learning, intellectual or self-development, or by demonstrating confidence, self-control, social skills. Okay. Ethics and professionalism, 10%. So this is ethics. Ethics and values are important in personal, organizational, or societal, or community and global settings because these will guide your personal actions and interactions at work and within the community at large. Okay, thanks. Okay, functional and work skills, this is 40%. Functional work skills are the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Functional work skills include practical work skills, interpersonal skills, communication skills, then digital skills, numeracy skills, and leadership, autonomy, and responsibility. Okay. Next. Okay, Temuduga. This is for T7. Okay, interview Temuduga akan berlangsung lebih kurang dalam 30 minit lah. Yeah. And then basically the questions will revolve around questions yang akan gauge your experience, your work experience, and also yang related to your bidang pengajian yang you akan ikuti lah, yang you akan mohon nanti. Okay. And dua panel terdiri daripada pakar bidang dan pakar instrumen yang akan interview lah, 2 orang. Okay. Boleh saya tahu berapa ramai yang akan dalam ni, berapa ramai yang akan buat sarjana, masters?
Okay, anyway. Seorang. Okay. Alright, so ni adalah contoh-contoh soalan yang akan ditanyalah semasa interview. Okay. So soalan-soalan ni akan again dia berkisar kepada MQF competencies tadi . So untuk knowledge and understanding, contoh which experiential learning has been the most valuable to you? Apakah pengalaman pembelajaran yang paling berharga kepada anda? Contoh. What are the strengths and weaknesses your superior would comment about you? So maknanya you kena talk about your own strengths and weaknesses. Apakah your strengths and what are your weaknesses? You need to talk about it. You need to be able to talk lah sebenarnya interview ni. What do you see as the major trends in your field of study? This is, of course, you must have the knowledge. Okay, and have you done any research on this? Dia akan tanya soalan begini. Okay, untuk cluster 2, cognitive skills. How are you going to cope with this new commitment or studies with your current responsibilities or commitments? Okay, soalan ni macam general, macam generic. But actually you need to kind of practice, rehearse yourself about all of this. Because you are going to talk about it, you akan you need bercakap mengenai about yourself actually, about your pengalaman, your what you have done before. Do you know, nombor ni B contoh, do you know what are the requirements to complete the intended program of studies? So rasanya lah kalau you disoal dalam interview, contoh soalan ni senang je. Apakah keperluan untuk melengkapkan pengajian? Apakah keperluan yang diperlukan untuk melengkapkan pengajian? Will you be able to answer that question? Bunyi dia macam senang je kan? Are you aware of any research requirements in the program? Next question. What is your plan to complete the research work, project, study? What is your plan? Soalan dia actually it sounds easy, mudah sebenarnya untuk dijawab, tapi kalau you don't have that plan in your head, then maybe you will not be able to answer, kan? But so that's why I think I said just now, you need to actually practice this kind of answers, this kind of questions. Practice to answer it before the actual interview. And then, okay, dia akan tanya, tell us about a time when you had to cope with strict deadlines or time demands. How did you resolve this challenge? Or how did you face this, this kind of situation? Simple je soalan dia. Then how do you deal with failure or disappointment? Okay. Next, questions related to your functional work skills. Contoh functional work skills. Contoh soalannya, based on your personal work experience, under which conditions you would need to work in teams and under circumstances you would need to work independently. If you are successful in gaining admission into the university, what are your plans? Apakah rancangan your plan to ensure the completion of study? So that means from now on you need to draft, or maybe you need to brainstorm your own plan in completing your program pengajian. Okay. Let's say you want to do sarjana muda, let's say you want to do sarjana, you want to do masters, okay? So from now on, you need to be thinking, you kena fikirkan, apakah you punya plan untuk menghabiskan pengajian lah. And then next, very simple question here, untuk cluster 4 ni, personal entrepreneur skills. Tell us about yourself. That's it. Tell us about yourself. Will you be able to answer this in a very specific or very confidence manner?
Ya. Why are you pursuing this program? Kenapa you nak buat program ni? Kenapa you nak buat master? Simple je. What do you have in your mind? Kenapa you nak buat master ni? Is this just for personal purposes, or is it for work purposes, promotional purposes? Kenapa? Okay, you need to be able to answer the questions. The last one, what are your career aspirations? What are your career aspirations? Okay. This is it's not a big questions, yet it sounds simple, but it's not that big. Okay. How would your achievements in life be useful to this program? What research accomplishments or achievements are you most proud of? And what has been the biggest challenge in your life? Okay, so you need to think of any work-related challenge or achievement, and you need to be able to talk about it. Ethics and professionalism. Soalan dia, how do you manage stress? Simple soalan. And competing priorities in your life. What is your view on plagiarism? And finally, describe a specific instance, contoh, situation. Describe a situation where you were asked to do something unethical and elaborate on how you handle that situation. Okay, so those are the examples of questions that will be asked during the interview. So just, those are the sample questions. Oh, okay. Right, next. Okay. So this is the sample certificate, contoh, sijil. Okay, you will get this from MQA. Your name will be here. Lulus. Penilaian pengakreditan pembelajaran bahasa pengalaman dahulu. Apel. Ijazah sarjana. Ijazah sarjana muda. Okay. Okay. So, tempoh sah laku sijil adalah selama 5 tahun. Okay. Right. So, sijil ini dikeluarkan oleh MQA dan akan tempoh sah laku selama 5 tahun. Okay, sijil ni hanya boleh digunakan untuk tujuan melanjutkan pelajaran. Untuk tak kerja tak boleh lah. So, contoh, sijil apel bagi peringkat tahap sarjana tahap 7 hanya boleh digunakan untuk memohon bagi melanjutkan pengajian di peringkat sarjana sahaja. Sama juga dengan ijazah sarjana muda tadi. Tahap 6 hanya boleh digunakan untuk mohon program tahap 6. Okay. Alright, that's it. Okay. Any questions so far? Guys? Sekejap je. Okay, kita boleh set the date actually. Kita boleh discuss and set the preferred dates lah sebenarnya. So,
Yes, tak ada masalah. Betul. Oh, so actually untuk hari ni ada yang tak dapat hadir lah. Tak dapat join. Okay. Oh, okay, tak ada masalah. So actually, I think what Cik Fahmi, what you need to do is to sit down with them and to get the best date for everyone lah sebenarnya, kan? Untuk semua available, which dates they are, all of them are available. Okay. Hmm. Okay. Right. Boleh ke saya tanya, Doktor? Boleh. Encik Bami. Okay, so saya isi borang atau survey ni daripada Universiti Malaysia Melaka, tak silap. Uh, Betul ke? Universiti Melaka, sorry. So, macam saya duduk di Muar kan, dia dekat dah dengan Melaka. So, possible nak berulang Melaka Muar tu untuk pergi kelas ke, macam okay lah, acceptable lah. Tapi UPNM dia, kalau katalah dapat diterima, lulus apel ni semua dan dapat sambung, dia akan kelas ni macam mana tuan? Doktor, dia akan online ke ataupun ada Okay. kena datang ke, macam mana tu? Uh, okay, Tuan Muhammad Fadli Adha, ya? Ya tuan, Okay. Tuan nak buat program akademik tahap apa? Tahap 6, sarjana muda ke sarjana? apel 7, Ha? sarjana Sarjana. buat Okay. insyaAllah. Nak buat di mana tu? Uh, Itulah nak tanya, saya prefer yang paling mudah, iaitu untuk dekat, dan kalau ada online lagi baik, sebab saya dekat Ah, Muar, so UPNM dekat betul. KL kan. Tak ada masalah macam ni. Hmm. Sijil apel A ni adalah sijil akses, sijil kemasukan yang mana you hanya guna sijil ni untuk mohon program pengajian. Oh, So sih. once you dah dapat sijil apel, you boleh gunakan sijil kita ni untuk memohon, contoh you nak sambung belajar dekat, okay, you duduk Muar kan. Hmm. Paling dekat I think UTHM lah. Dekat 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 dengan ni tak? UTHM dekat-dekat. Oh, saya ingat UPNM ni dia continuously lah, maksud dia apel ni pergi register dekat MKA dan UPNM sebagai pusat apa benda tadi. And Kita then kita hanya akan bagi you sijil je. Sijil supaya you boleh guna sijil hmm. ni untuk sambung belajar. Oh, Mana you nak sambung belajar tu terpulang pada you. pulang lah. Saya ingat lepas Ah, apel ni lulus, terus pergi ke UPNM. UPNM yang akan continuously belajar di UPNM. Oh, saya masih lagi tu. So, okay, taklimat ni focusing untuk apel buat di UPNM. Betul? okay. Untuk buat apel ni bersama kita lah. Buat persijilan ni bersama kita lah. Oh, okey. Faham. Tapi tak perlu risau juga. I know your concern is distance tu kan. Yes. Uh, untuk penilaian apel ni pun kita buat online je. Mhm. Kita buat online je. Interview pun online juga ke? Betul? Betul. Ya, interview Oh, pun online. okey. Ah, Okey. ah. Ah,
Ah. Hmm. 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 Okay, bro, saya faham. Jelas, jelas. Thanks. Okay. Okay, kalau tak ada apa soalan, may we take a break sekejap? Can we take a break like 3 minit? Boleh? Sebentar. Okay. Okay. Tuan Fahmi, Cik Fahmi. So, okay. So, I think once nanti calon-calon kita dah mula initiate untuk apa register and then kemudian initiate untuk start online test tu nanti aptitude dan portfolio dan tu nanti. Um, so right after that, I think at the same time lah, dia orang pun boleh juga prepare untuk kemasukan ke email lah, betul tak? Ha. So, maknanya benda tu semua akan berjalan serentak lah on your part kan nanti you will assist them kan? Oh, okay, okay. So maknanya kita akan fokus on untuk dia orang lengkapkan dulu apel lah. Okay, okay, baik. So jadi kalau tak ada apa-apa lagi soalan, so I think kita boleh ni lah apa sudah we can proceed untuk ni lah. Macam are you guys are going to stay here untuk brief your discussion ke apa? So kalau tak kita boleh end the meeting lah, end the taklimat lah. Macam mana sekali lagi? Tak clear. This is it lah. This is the taklimat lah. Ah, so dia basically yang penting tu adalah portfolio tu lah. Maknanya documentation tu lah.
Kan? Documentation tu what they need to do is to of course dia orang kena soft copy kan lah. Sebab dia orang nak perlu upload segala sijil apa, tak semestinya sijil, gambar ke apa, dia orang kena soft copy kan untuk di-upload ke dalam sistem. Tu je. And then bila dia orang dah ada access ke dalam sistem dan dah boleh mula upload all the documents, from there nanti kita akan tengok lah, kita akan nilai. So mana-mana dokumen yang tak relevan, tak related, kita akan notify dalam sistem je. So kita akan minta dia upload semula dokumen yang lebih relevan lah, macam tu. Tapi itu portfolio. Sebelum kita start portfolio, kita akan buat ujian aptitude dulu. So normally ujian aptitude tu kita akan start next week lah, right after taklimat. Lepas habis taklimat, biasanya taklimat macam hari ni. So maybe dalam next week kita akan mulakan ujian aptitude lah. Kita buat serentak lah. Tapi berbeza, kita buat T6, T7, T7. Tapi boleh jalan serentak lah kalau nak buat jalan serentak, tapi item dia berbeza lah. Untuk sarjana muda 2 jam. Untuk sarjana masters 2 jam setengah. Malam malam I think malam tak possible kot. Tapi I think your concern here maybe diorang tak boleh nak sit together for the test lah maksudnya. So I think maybe we can arrange untuk ni lah, different time kot. Okay, macam tu okay. Dia kalau kita boleh groupkan sekali, itu yang most preferred lah. Kan. Macam portfolio memang they are on their own. Portfolio ikut time dia orang, dia nak upload bila-bila. Tapi kalau macam ujian lah, nama pun ujian kan. So kita tak, let's say kita ada dalam ni, tadi ada 3, 4, 5 orang ni kan. Let's say kalau seorang buat dulu, lepas tu next maknanya yang lagi 3 ni boleh approach yang seorang ni kan untuk tak tanya soalan kan, betul tak? So dia punya ketirisan soalan tu nanti kan, memang kita ada banyak set soalan, but it will be tedious jugalah nanti. So that's why kalau dah ada 3, 4, 5 orang ni, senang kita group them together, kita buat jalan sekali. So boleh kita nak discuss lah the time yang dia orang available tu bila kan. Betul. Alright. So okay, so we end our taklimat today. Okay, terima kasih tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.